Hello guys, hello. Hello. Oh, time check kay 4:19 so karon kay mga ton mi sa marina para we will gonna catch the the sunrise. Let's go. Okay, lagabang mo ba pa so. Time check na 4:51 and then dapat ang option ang sunrise sa 5:45. 5:12 na niya. Ang sunrise is 5:45 so dapat makasakan may bukid within 45 gamay na lang guys. Okay. Time check 5:35 na guys. Okay. So amo jud nakakuha ang goal nga makasa kami sa mountain within so nabot ang goal nga makasa kami sa mountain from 3 o'clock nabot diri 5 AM diri sa ibabaw. Normal sunrise. So daw sunrise guys. Wow. I don't wanna sit in and get with you, baby, tonight. I don't wanna love, I don't wanna fight. I don't wanna have to tell you all the things I know. I don't wanna stay, and I don't wanna go. Person in your heart. That's okay yung sunrise. Are, doha na lang kamot. This is the best day of my life. Yuri? Magligis ko. Sige. Hindi yung extricts. Let's go. Hamon. Paris stop. Ulo. Okay, man. Hoy, ako anang mic. Uy, ang bado eh. Nice na. Istorya ng log bis. Kaya si Clark yung nagbumba na siya sa anong bike. Let's go! Umon, gamit jacket. Asa tayo, butang ka. Nice kay Kilo. Yeah, balik. Another one. Go! Yeah, one round. Besita na sa camera. Focus.
7:46 a.m. na namin sa Marina. And then after, we'll go home. So thank you so much for watching. Click like, subscribe, and comment down below. And this upcoming April, there are gig videos nga ma-upload. So stay tuned. Bye-bye.